Wate ogeni tukithina mbere munini wa rais Rigathi Gachagua na ruthite mucemanio na mbondi ya majani KTDA tongoretwe ni mukarerigite David Moni Ichoho na mwarekithia munene Wilson Muthaura kuona buria magaukiria murimi munini wa majani na kuinga mabroka ma majani maria mabinyagiria murimi wa kimera giki kurukina ugite thirikari ya rais William Ruto ikathina mbere kugwatira murimi wa majani na KTDA. Happy New Year. Karibuni sana. Please be seated. Kirigi karokira kiruthikirite obisini ya Rambe Annex mucie wa Nairobi atagatika munini wa rais na anene mambundi ya KTDA Gachagua augite matinogoka mwankareria magaukiria urimi wa majani kenda murimi ona baita yamo. We must look at mechanisms how to benefit the farmer. How does the strength of KTDA to bring all the tea together, how do we leverage on that to get a good price for the tea farmer? How do we look around the issues in Mombasa at the tea auction, where there is collusion between the various players to the disadvantage of the farm. Ikaroni giki kiria giecitwo ni mukarerigiti wa mbondi inu ya KTDA David Moni Ichoho, abisa munene Wilson Muthaura na mwandiki munene wa Mount Makanjwe ma Minister Julius Koril munini wa rais Rigathi Gachagua augite no mwanka macokanirie rwangiruru na meberie amaramari maria mari kunikenda murimi ethirwa akigunika rukina ugite atira thina na utongoria wa KTDA. And we are concerned about the capture of the industry, of the subsector, by various forces to the disadvantage of the farmer. You heard the president yesterday clearly give instructions to do whatever it takes to make sure that we free this industry and the coffee subsector and the tea subsector from capture by the various forces. Gachagua no nenkereto wira wa gucokaniria urimi uyu wa majani kaua na iria ni rais William Ruto baria muthenya wa igoro Ruto aramenerie maria akuganiwa kwenda kumuruithania na munini uyu wawe. President William Ruto and his government committed to sort out the various challenges in the tea sector among many other subsectors in our economy, and he has tasked me with the responsibility of initiating discussions and spearheading reforms in the agricultural sector, in trade, in all manners, in all sectors, with the expected return of putting money in people's pockets and most of our farmers. Hiyo kazi ya kupanga na kufukuza wakora na matapeli na brokers katika hiyo kona, huyu deputy president ataongoza. Na nimempatia hiyo kazi kwa sababu najua anaweza. Na kwa sababu mimi najua roho yake anapenda watu wadogo. Na atashughulika hiyo kazi ifanyike. Naona kuna watu wengine wanaendesha propaganda ati nimempatia hiyo kazi ati ndio yeye, ati ni mtego, ati ndio yeye aanguke. Kwani huyu deputy president akianguka mimi nitakuwa nasimama? Akiaria nyuma ya gikaro na anene mamwe ma KTDA Gachagua ariuga nimeumitie buria kumbikana gucokaniria urimi wa majani baria nkinya menda mete maguri mamboreo kuona murimi na kuongera baite ya urimi uyu wawe. You have seen us put money for the subsidy program for fertilizer, trying to lessen the burden of the tea farmer, to enable them have a good yield without having too much input from themselves. Gachagua ariuga urungamiri wa KTDA riu ni urungami na makathi na mbere kurutanira bwira na mbondi iria iriku na mauria ngwataniro na thirikari ni kenda kubuithia rwangiruru. I told the chairman we are willing to work with you and we have nothing against you. We must respect institutions and we must respect elected people. Munini uyu wa rais akithie na mbere
Kwaraniria na mbondi ino nekirite wirani wa gutuma kiama ya antu anini iria gatetheria kureta mugaruruku urimini wa majani. And we have a responsibility to assist them. Akirikiria Gachagua nekirite wirani wa kuraithiria mamwe mawatho maria mekiritwo ni thirikari nthiru maria akuga ni mabinyiritie murimi wa majani banene. We also want to intervene with the National Assembly for streamlining the various laws so that the laws that we have are beneficial to the farmer. I want from the onset to declare that the President and I have no interest in this sector at all. We are so free. We are not captured by anybody. Mubango wa gukuria ciare kiri gikundi kimwe kia Meru na njira ya kiriu niyo ntanira na mugambo ni kiruthitwo kanithani ya Catholic Kanyakine. Ciare ino cia gatagati ka miaka 12 na 18 ni igwatite moritani mwanya mwanya na methirwa makigwata moritani megie buria mtwe karaga nyume gukurukira kabina nkiragia moritani mange mwanya mwanya ni taburia mutugikare agutwira. Ni anabari kumamirige na Kanyakine barane bokuru ba miaka 12 monka 18 barabethirite bakiamukira moritani kathumba ja kimuturire uria bagaikuria kwenda kithomo na kinya gucebanire na ntano ciari wakagita gaka moritani jare ja kumite kiri ari mubai RP tukibonagiria ntano ciari itithongi na iciakurukirwe ni igita ari betu tukubaritana kinya mantu yora bakura na mikurire miega mantu ya mega ya mitire mikarie na kinya wathiki nikenda kinya akiumagaruka kajana u ethira ari gwengwa akiumba gwi protect kana ura kumba kwethira kwena untu watiumba kumenya akethira akumenya mauntu jara chaumba kumutethio kura uturone bwa ya mwana mwari mutijwenda gukumwajwe munini kwa ukana gakambiria kumenya mantu jara jathuki na jara jabui mapema bagakura bwega tona ibo bwega twambiririe gutana na betu kinindi na gutana betu kinindi mbere piu rutano number 1 rwatu kwenda na betu bawata rutano number 1 ni ana betu baritano kumenya kithomo na kwenda kuthoma bathome mwanka bete level na iranene kabisa ira mwana akaomba kuomba kuthoma kuma kiri ari mubani romba lao kiri aciari gutigira ni bakumenyerana bao mono kana gakari bakiuga kana kagakari niko wirigiro mono kiribo no winde bakithenya bakiurirwo ni kana kaiji kenda na babonde bagakura bubwega na bagatetheria gukiria mugongo mbamenyere kana gakari na bakatherie nuntukana gakari wirigiro kiri muciari na mono mono muciari umwe kuru jani itukwenda bakora bwega bamenyeri na bakaroturo babu bunde bwega nikenda ndiguru yetu yumba gukura na tutekorirwi kwira aciari bakorirwi kana gaka boy nuntu baciari umwe kuru umwe bamenyere tu boys mono na nya tu boys tu bakothura nwitu baritanaga kenda bombo kura bwega patikeje kwinyango turo bwanyumene mudiene ne kuma Kristera Mugure uria ni mwambirio ekundi kia listen and understand and act uria withirite akiritana na bamantu jegio gima bamwire thai bagukura mantu neja menstrual hygiene ito koromba ribeto nikenda bomba ku open up especially the menstruation period nikenda aciari bao bomba kuba support nonto tukona our girls mostly daire in that period antu beta kwaria na aciari bao bari mau bageta gusoa nara bomba gwita sanitary pants ke maybe ke arome bange ka kumama na arome nikenda bomba kubanenkera mbesa cia gwita kugura sanitary towels siu so ira tukobera ko open up neo yombo batetheria sana nikenda aciari bomba kuba support kinya itukuria companies nyingi ciombe ku donate sanitary pants ke ana beto na kinya the national government ketha no baite subsidies no ntutukona thai sanitary pants siraere na gorwe nyingi sana kinya na baitu bate komba go access so baraba inge during that period bari karanja
nonto bwa gukira shame Makanyakine wandine abogeta isti gicigo mbunge kia South Imenti kiripotera Nteto cia Weru riakwa ritwa ni Mutugi Kare. Na bau nibo tukurekeria Nteto cia Weru cia muthenya wa umuthi ni wega nontu akona kanya na kurumira nteto cietu inkwendera utuku mwega mbitagwa Wanjeru na mwananiria wetu Mathithi utuku muthi ni muri ni kome.